to a to me na nyere amem wona kiasinka wunye yenu enehwe wona wan wasa bi newu wuti ase e dia Kristofo agidifo mumye fa ho to awurade so no kwa ni gidie mu mumye sum Nyankopon honhom ni no kurem sister ehwe de wiase ne kɔ no wo de be nipa nsero womo ane yesero no ebedu mebo mo ankasa ene beba mekoto mimi aba enye so ye Kristo ni enso hwe ma o bro yeso ye Kristo ni na tese wadi ye ye ni krampo de ni ye die wasase so ye ni asise adam de wosoro etimi de meka ene ede de ato evangelist de ya wodi ma ya na se de ofa mu bia ne ka hu se e kwan bebie se front door e kroso hu se back door e ma hallelujah what is that insuo ho no no very ma the near free fishia bebere yes dada o kwatena subura no na Yesu betena e betwa mu ana wo na ho de no akoto hallelujah na da koro no so de adwo ne so e bedru no so e kiw da koro no de adwo ne so so de beba na wati am se David ba na de pare tiatia no na so wampa aba amen si hu me mobo hwe wo yana fo e bia na don hwede wo free se baby e bi modwuru no wo de anya de a te se embu hu abomfia ade ba ko no abomfia abamu ade ba ko no enyeye hwe se me de mabra boy fato ho kyerwa abomfia ka wo kasa me na me gina ha no amen yeah, my fire dear mo ya declare me so many times in life amen there was a time when my papa would freeze I had a crown on hallelujah I became depressed my mind was like clashing amen now me just said to me so sana na faso di ide akwana hallelujah after and that's one set to the stand say I was worried amen now for the me ye di me miema no so obi bia said this guy is very quiet no now me wa ben pobi wo mu say se ma we ya kwaya me papa fa so ko esan me fa so ide akoro amen be shabress safo no Sadi etato me no bi eto wo muma ebi mo ntimi anwo yes minimo bi asade ni bi e won so a wo wonyi sa na ide asai amen but o tiasefo Nyankopon ma wo mamu de and 9 amen strong beautiful children oh hallelujah it is a wonya bembo hom na sa wa fa wura shabrade mu se shabress safo de erade etimi tebia me wo mu no erade be sesa na mame erade ma firimu o ma me na ase o be ma da soro o ma me nya dua o be ma ye tire dia wo be cap dia wo tie nara amen shabress safo ne safo erade amen wore na won tonko no na ye wase abra wonya nya mo da toda we na wo no wo tie se no wa kache Jeremia sa wo ye me sofo sa na wa kache wo sa wo be di ye wa kache sa wo be peja wa kache sa wo ye de hye wa kache sa wo be kukuru wona hu ye ndira da biara me kache asebi se kase jo mahama ya wo tie abaso no wono na de ne pe be si abaso na si enso nyame amen so Nyankopon o se Kristo so wa first free so ama wa obi timi nyabe yes wanya be di amano no ase ne chance no amen he what yes for Nyankopon ne kokuru no peja wona si hene wona no si hene the book of Chronicles sounds too wona so no to hene amen shabress self one day everybody amen amen say everybody wa afa woni pa no hwan so no be dia si obi antimi ne wonni asi ade ba ko na woni pa sebi to obi ana me di wo ho ya kakra ne se yam ho bonsam to me no aye known to people and ko ta me ka se mo bonsam to me ye known to people say abre bia no ade bia be se bia ye de e shop bonsam ne monyam amen and I where dey we say and I where dey say no ye no offer no wonya me said what just for Nyankopon ne said so wa madie bia ho kwan a ye ka baba job nso ba no so no be fa say obonsam na mare ba yo na so who permitted obonsam kwasre who permitted it obonsam kwasre why obonsam ko seek permission from God yes and God allowed the devil to hunt Job also evangelist last week quotation bi second Kings was the first Kings war also osoro asafo atrase and okasa ba the fake prophet also hona hunhum bi ebegina no se soma me na me ko se urade akasa me soma 22 yes o se the best bia na urade ti ma ho kwan yes also wo ka twere the throne wo se me na me kum na me ma kwan me san so pra me prepare sermon be a friend acknowledge the word of God we say we need to me also Isaiah chapter 55 now e ka say me say my ways are not ways of men yeah neither my thoughts are thought of men
Sanya was so near Sassy Jamwar. Sadamia Radimino and Pant El Tamina de Aware. Now, chapter 45 for when you make us in war.